Keshero declaration na ponu I turn back abu enchoto ole sadera amu etubugo na ole sadera te serikali ole ntutu eeta na temena eeta na inyeleki mikintoki ayolo kake etii na ngole na nitaituo maonini enye kulingana onduat ashu ombaa naitasaki nyai najo nchere ore ngole enkolong engole nitrenda videoi njere ejitoi one term governor njere ore ole ntutu na orgavanai loiterua aaku le kwanza penangari to larin 5 te county enarok maikidolta na kesipai ashu emesipai kake kiyeu na nikiyau ukweli ashu isipat natii ground nikitii yiok ore tanakata kidimi atejo kidimi aekelea orgavanai atejo keasita mbaa sidain ashu easita mbaa torok kake ore na ntoki pookin naitodolu na evidence kei na tenijo measita orgavanai orkasi niyau evidence enkop nimanya ontokitin nataasaki ashu ntokitin nituesi for example kaata nanu taata ore ngole etaase siai enkang ole sadera ore tanakata paajo alo enkare ngiro wasonyiro amu enkolong duo esokoni nainapu erori natusulari etasha ngole enkiti shan enkinyi shan na ore pingasa ayiolou ore ololi na 5 kilometers from town ore sayi ololi ololtoto na municipal ikira municipal le town ward ewueji na kifaa na ketii olam kutoka town mpaka nelo musho ena olelesho ward njere ore ololi nifaa netii irbaribarani sidain ifaa netii sagami sidain ifaa netii esiai muj eserkali sidai amu ketaaniki town for example etasha ngole enkiti shan kiti todua senda inewueji kai nena ngasa agira todua governor ntutu ejitoi tuyas esiai ejitoi taas esiai kake matodol na esiai ena itipitipa enchan neeku kesulari lorin me ninye keuno kesulari lorin imagine natuko town ward kiti municipal town ward kai rani duaki yare pimijojo lomon lole sadera ashu lomon kai ni duaki yare imagine erori etalaikino oltinga ayeu itayu amu torrono enkoitoi neeku erori ojisaidia nemesaidika tenkaraki aitorrono enkoitoi ewei kiti 5 kilometers yani tiniwojoki ninye yiok nipika yiok orkiti maram it only cost maybe 500,000 only 5 maybe ninye 1 million yes etejo le sadera engineer siasa hii project 1 million nijojo maybe 5 million ama niasaki yiok ena te 500,000 nijojo 1 million eno sana 500,000 eno sana nusu nintobirakinye yiok nusu hakuna effect na mnatengeneza jina hii kidogo imewaangusha kwa kazi tafadhali cha kushangaza ni ore admin kiata na ninye lenkopang etie lekekule bulunga tenewei kelio nkangenye tenewei utaona boma yao hapo toningo ore orkitok le revenue na idol sininye nkangenye tende imagine that kake keimu sininye le barabara neimu moja le barabara imagine orbaribara lemogire eimie lori tenitipitip niambie kama maisha kiti kaina joki governor hii kidogo watu wako wametuangusha tafadhali kuna mtu analala kwa kazi na kwa sababu watakuharibia jina bwana governor kwa sababu hao watu watakuharibia jina wewe utasema unapendwa haupendwi ukweli leo haupendwi kwa sababu ya hii kazi chafu iko kwa ground na usipokuja kujiangalia mwenyewe hao watu watakuweka kwa shida hawa watu watakutoa kwa kiti ni hawa watu wanakumaliza nataka ushike naongea Kiswahili tafadhali kwa sababu nataka kila mtu aelewe lakini kazi chafu yenye iko kwa ground watu wanakuchukia juu ya hiyo kazi na si wewe ndio unasimamia maybe unapeana pesa itengenezwe lakini hakuna nataka kumwambia Minister of Roads in Narok Bwana Gatua wewe pia umelala hii ni Narok town
You need to make everything good. Kama unapenda governor, tutengenezee kazi tupende governor. Kama umpendi governor, wacha kazi ikuwe chafu kama hii. Tafadhali, hamtatuona kwa serikali. Na tutakuwa opposition, tutaharibu, tutapigana mpaka tuharibu kila kitu kwa sababu ya hii kazi chafu. Tafadhali haraka iwezekanavyo.